Imes Paudal Miyang Tabir Basumbu Kurumzari, Nasi Maruiba Pau Pizari. Nungchuk Impal Palem Ima Apun Balop Nimpalgi Foundation de Pangtokre. Nippon Foundation Japan Ge Chairman Yohei Sakawa Pungkaragi Kongjata Moreda Laklamle. Luinana RK Book House Ke Dukan Ke Tabada Amasire Omna Sogle. Pangmuchakana Pizari. The Nongchuk Impal Palem Ima Apun Balop Nimpalgi Marie Shubha Journal Body Meeting Kam Foundation Day Ngasi Impal Western Club Uripok Pangthokre Ngasi ki thoram aduda RK Ranendrajit Advisor Freedom Ipeyama President Nimpal PH Sakhi President Amkil TH Ramani General Secretary Nupi Samas Amadi S Momon Laima President Tammi Chimmi Apun Balop na Mathangsina Athulo Mitunglen Thoromapu Amadi Akhanaba Mitunglen Oina Saru Yaki Tharongge Athuba Mitunglengi Warod Piridna RK Ranendrajit na hai. Ngasigi Tharongge Saru Ama Oina Nimpalgi Laikhidraba Founder Amadi Joint Secretary Oiramba Laishram Bilasini Amadi Laifrapam Natek Devigi Satamda Laishu Katuna Ikai Khunaba Udki. Loina Nalamdam Sigi Civil Society Organizations Singi Luching Basing UCM President Karam Siam UFFK President W Second Kadagi President H Priyo Kumar Nipogi President TH Manihar Amasung Secretary P Bisan Amzugi President Su Oiriba Nimpalgi Advisor Bijoy Kapching Tabamda Lup Asina Achamba Lengan Fikudol Tamki Karam Monga Ipoigi Lebas the Karam Matthew organization Muti organization Lady Makuna Karam organized Karam Mako living home Vodkanda Torige Aduga Makoina Mukuri Freedom Parliament, Mukuri Nueva Wakon being the Colonel Parliament, Samakan Mukuna, Mudubi, Pandamu, my own feeling, has never. Thasigi Tarani Tuida Pangtokani Haina Taramba Manipur Public Service Commission Gi Manipur Civil Service Prelim 2019 exam Gasi High Court of Manipur Gi Single Bench Just na Interim Order Thoduna Lepnaba Kamhankre Haribo Order Asegi Damak Ngkai Leitana Thagat Pafongdokli Haina Ngasi Manipur Press Club to Pangtopa Pangmishinga Unabada Group of Experience MPA Sigi Convener Arvind Salam na Pongdokre Hariba case Asi Thasigi Nipanda High Court Manipur da Group of Experience na Thakibani Haina Mahana Pongdoki Mahang high exam say Pangtopada Athing Bakarisu Late over the boot Neom Tumna Pangto Hanipagitama Hariba case Asi File Dokibani MPA Sigi Rule Neom Tumna Sendok Tribu Fauba exam Pangtopada Athing Bagi Interim Order Asina Group of Experience na Pamzaba Achumba Corruption Laitaba Amadi Neom Tumna exam Tau Hanibagi Apambado Fangle Haina Mahana Makataki. 2020 damu kesi hari ni mulai ni exam si itu memang Hogi global experience so hoi man de hoi group ta ki so thaga sari tu ga hoi MPC da ina April to jing na ma hoi ki rules regulation phan to bi raga exam ni to bi hoi exam thing ba nate ting pa ma nate hoi sum pa ma ni exam ji niyom chuma to hoi exam ko haning na ba hoi to matam khara experience ju ngai bi raga exam ji matam khara ethok na ga sum to na to ma'am ju ngai bi Special Envoy Government of Japan gi Mr. Yohei Sasakawa Nippon Foundation Chairman na Luchingba Miyoi Tarit na Sabat Tim Amangasi Ayupong Nipan Minute Nifuda Impal dagi Moreda Thunglaba Matung Indo-Myanmar Friendship Bridge Madi Integrated Checkpost ICP na Chingba Mafam Khara Yengsilamlaga Impal Gidamag Amuk Mori Thadokre Haidi Film Forum Manipur gi Kumja Lesengani Tarama Bandagi Kumja Lesengani Kunithu Fawui Thau Puna Bakhana Bagi Damak Ngasi Lamphel da Laiba Film Forum gi Office ta Mikhal Bangthokre Mikhal Aduda Mamangi Chairman Oina Thau Puramba Samjet Sabam Mangol Jangna Mahaki Lamba Oikiba Hanagi Forum gi Chairman Laimayum Surjakant dagi Board Masing Ani Henduna Mai Pakre Apun Voter Yangkhai Mari Thadana Bagi Manungda S Mangol Jangna Voter Kunipan
फंगदुना माई पाखिबनी अदुगा एल सुजकांतना बोट मसिंग कुंतरुक्तमक फंगी फोरम की लीगल एडवाइजर सु ओइरिबा इलेक्शन के आरओ ngangom चेस कुमारना मथंग ताम की चेयरमैन ओइना एस मंगोजाव माई पाकले हाइने लाउथोख्रे वाइस चेयरमैन दा एस बीरेंद्रना महाकिलंबा वाई कुमार चित्तगी बोट मसिंग मरी हेंदुना माई पाखरे निंसिंग बयाई फिल्म फोरम के ऑफिस बियारर ओइनबगिदमक नॉमिनेशन तौरखिबसनि मनुंगदा लंबा यावदना मियोय तरेती आरो ना थासेगी हौखिबा चैसत निपांदा लंबा यावदना मिखल माई पाकले हाइना लाउथोख्रे माई पाकलबसिंग अदुदी चेयरमैन 2 दा डॉक्टर वाइखोम गोजेन मितै जनरल सेक्रेटरी दा एनजी गनश्याम जॉइंट सेक्रेटरी सिंह ओइना गौतम एम सुरचान यू निर्जित कुमार सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन दा एल प्रेमानदा अमदी ट्रेजर दा एन तोमबनी प्रोफेसर टी एच तोमबी अमदी फिल्म मेकर बिस्कुप्ता लाइश्रम अनिना इलेक्शन कमिटी की मेंबर ओइदुना पांगथुकिबा ngasiगी इलेक्शन अदुदा तोंगान तोंगानबा गिल एसोसिएशन तरामाथोगी अपुनबा वोटर 85 की मनुंगदा वोटर 83 ना मनिंगतमना वोट थादनकी मपाल कांगजेबुंगी नोंगचुप थंगबदा लेबा आरके बुक हाउस की दुकान निखाइरकपदगी मियोय अमा सिरे अहुमना फिल्म लुना सोकले लेखिरबा मियोय एदु पुलिसना रिम्स की मोंगता थंगप्रे अदुगा सोकलबसिंग अदुना रिम्स के हॉस्पिटल दा पुदुना लाइकनरी हाइरी थौदो अदुगी मतांगदा महुत मिनिस्टर टी एस श्याम कुमारना थौदो थोकफमदा चंगसिनदुना येंगसिनख्रे हाइरी थौदो तुदा असोकपसिंग अदुदी संखु एमके चाहे निफु मपुरोइबा एमके कोन ऑफ संदंग सेनबा मरिंग नारियान तुंबी मुसोल चाहे 85 मपुरोइबा मोदुन मुसोल ऑफ संदंग सेनबा मरिंग नारियान किशन थौनाउजम चाहे कुंतरेट अपोपा केंजित थौनाउजम ऑफ मयांग निफाल वांखै लेकाय देखिन हाइरी हौखिबा अप्रैल की 13 इंग्लिश तरामापंदा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेनापतिगा खुसमनदुना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सेनापति अमदी ओइनाम हिल गवर्नमेंट हाई स्कूल गा पुन्ना स्कूल से द पांगथुकिबा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्कीम सिंगी मतंगदा अवेयरनेस पीबगी खोंगचता स्कूल से द क्लास 10 तमलंबा मिमानद्रबा महिरोय एरो सिटी स्टेट अमदी सेंटर की मखादा पीबा डिसेबल की करिगुंबा खुदोंचाबा मत फंगलमद्रे लोइनना अंगांग असिगिदमक फंगफम थोकबा हकसिंग मरी लेनबा अथॉरिटी ना येंगसिनबियो हाइना ngasi district legal services authority senapati की चेयरमैन ए नौतिनेश्वरीना पाउमिशिंग दा फोंदोक्रे हारिबा नुपा मचा चाहे कुंदा ngairiba sigi phibam asi pokpudagi makhut ye thangba yaudaba loinana oi thangba khuna khusa ani ye thangba khongna khongsa ani oi thangba khongna khongsa ani samjanabaga iroinana laibagdagi naton phawba soidi mahakholi Rosary School Purulda class 9 पाउबा तमलबा मतुंग इमुंगी फिबम फलक्तबदगी लाइरिक तमथबक ngamlaroi haina lepluraba matungda oinam hill government high school da महापुमिंग चंबिदुना विलेजर सेंगा चलाइबा बोर्डिंग दा लेदुना मखा तमली लोइनना महाकी थागी बोर्डिंग फी लुपा चौंगासु ओजा मन डोनेट तौदुना महाकी भाई मसिंग तंबदा टेंपांगी ngasi पाउमिशिंग गवना बदुदा नुपा मचा असिना फोंदोलखिबदा महा थियोलॉजियन अमदी म्यूजिशियन ओइबा पामी लोइनना मरी लेनबदा महाकी मतेंग पांगबियु हाइना सु फोंदोखि हिरमसगी मतंगदा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दालसा सेनापति की चेयरमैन मणिपुर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मेंबर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दा महाकी मतेंग पागनाबगी आइबा चेरोल थाख्रे लोइनना महाकी ममागी फिबम असे खरा फिबम चाना लहेनबगिदमक सिजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्माइल ट्रेन इंडिया स्कीम की मखादा सर्जरी तौबिनबा हाइजख्रे हौजि फावबगी ओइनदी पाउकम लाक्ट्री अमदी हाइरिबा स्कूल असेगी फिबम फत्तबसिंग इंसिनबिनबा डायरेक्टर एजुकेशन एस्टा चेरोल थाख्रे हाइना ए नौतनेश्वरीना फोंदोकी हाइरिबा नुपा मचा असिगिदमक सेनापति की डीसी सुमोज सलामना सोलुपालिसिंग कुन मतेंग पांगखि लोइनना था असिगी तरतरेता पांगथुपदबा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर डिसेबल्ड पीपल की फॉर्म सु खुसनकी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेनापति की हेल्प डेस्क मसु चेयरमैन हांदोकी नसेगी हेल्प डेस्क हांदोकपगी थरोमदा सेनापति डीसी सुमोज सलाम सेनापति एसपी एम प्रदीप अमदी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर अमदी दालसागी मियो केयासु सरुयाखी एरो सिटी थिंगबा खुनौ विलेज सेनापति डिस्ट्रिक्ट तगी थोजी सीपी अमदी दाहु आरएस की मचामरी की ख्वाइदगी अहलनी मराई बुथीब अंगांग से मासे बेनिफिट फंगब्रा खोपरा हाइब मतमदा मखोय बेनिफिट कइमा गवर्नमेंट दिगी मोय करमना लौनी से खनद्रे
aduna khangdabana maram oiduna akoina madudaiduda mahagi benefit che phangnanabagi damagda akoina social welfare gi makhada leiba benefit amadi akoi narsagi scheme gi makhada akoina tribal elevation scheme amadi disabled person singda phanggadaba benefit to pinanabagi damagda akoina member secretary Marshal Sada akoi report tawjagre aduga loina na akoina managing director akoi Sijo hospital gasu akoina magi smile train India gi kitang madugi benefit extend tawba yaragadi akoina request ama tawjagre hauji khawbagi di akoi positive response lakni Department of Social Welfare Government of Manipur na senuna chatliba thasagi tang kundagi kunmari fawba Manipur State Bal Bhavan Kumalampak Imphal da numit mangani gi oiba angang singi non residential camp ama pangthoklagani chahi taradagi taruk fawbagi manungda leiba angang sina camp asida saruk yaba yagani saruk yaningba angang singi registration thasagi tang tarani thoidagi taruk fawbada Manipur State Bal Bhavan Kumalampak da registration tawraba yagani registration tawnabagi damak passport size photo ani amasung age proof certificate winner kadabani haina social welfare gi director na thadorok pachero mana hairi ngarang numidang pung 8:19 taba matamda Jiribam gi kadam talada laiba 37AR amadi Lakhipur police station gi SDPO gi team amana Kasa district gi Lakhipur subdivision gi manu chana laiba Markholianda akaknaba pau ama fangbadagi mafam aduda combing operation ama chathaduna case kayada generiba lanmintha sanaiti chahi yankhayumdoi apopa Mr. BL Ramliana President Mar People's Convention ISPC gi miyoi ase 0.32 pistol amadi mobile phone amaga konana fare hairi Lanminthang sanaiti chahi yankhayumdoi apopa Mr. BL Ramliana ase Mizoram State ki Saitol district ki Kholian Khuldagi ni hairi Lanminthang sanaiti chahi yankhayumdoi ase Mar People's Convention ISPC gi founder president ni Larolop ISPC na mahakna Mizoram Assam amadi Manipur State ki mafam sing asida thabak tawri hairi Lanminthang sanaiti na English ngani taramapan gi Mars thada Markholian da laiba Mr. Jubli Margi murder case da chenaba miyoi amani mahakna Myanmar dagi arms smuggling tawduna India gi sovereignty kaihanbata natana Manipur amadi Assam da changjafam logduna leiraga extortion tax collection tawba miyoi amasuni hairi English ngani taramapan gi May Day asi Maoist Party amadi organization mayam gidi yamna maru eba numit ama oiki numit asida malemgi tungan ba Maoist ki luk taramanga da joint statement ama thokduna malemgi miyamda yawolgi paujal ama piba ngamki haina Maoist Communist Party Manipur ki standing committee ki coordinator Kyongan mangang na thadorokpa Cherol amana phongdorakli Cherol asina hai numit asida Maoist Party ki luk taramanga sinataba Latin America da yumfam oiba Maoist ki luk taranithoi amana so joint statement ama piduna malemgi miyamda yawagi paujal piba ngamki joint statement anima World Proletarian Revolution ki yamna maru oiba khongthani Mede numit thokliba Maoist ki joint statement anina taklibadi malemgi oiba Maoist ki apunba iho ama soidana sagat pangamlagani haibasi Maoist Communist Party Manipur ki achet pathajabani chahi sidagi hauraga Maoist Party kudimagna bilateral discussion da hena khumang chawsinduna International Communist Movement gi general program ama semba ngamna honabada Maoist Communist Party Manipur na achobo thawdang lawani haina luk asina Manipur miyam da thajaba piratli All Manipur SMAB Scheme Beneficiary Committee ki General Secretary Karam Gyaneshwar na haikre English ngani taraniban taramapan gi oiba Manipur Sarkar gi Agriculture Department na longmi singda English ngani kunithoi da double income laknabagi damakta Central Government ki Submission All Agriculture Mechanism haibase da longmi singda low poina ba mechin amadi infrastructure sing subsidy piraga loba yagani haina Khangatlaba beneficiary singda masa gi araiba paisa puthokduna mention amadi infrastructure sing laihalaga matung subsidy amata pibidre haina ngasi Manipur Press Club da permission unaba amata Gyaneshwar na phongdokre mahana makata kibada magi apamba infrastructure sing longna ba lupa lakh taragi mathata deposit tawhalaga subsidy su pibidre maramaduna lakleba tang tara manga fawgi manungda taliba demand pibidrabadi makan maka kaya gi khongjang changselagani haina su phongdorakli
ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯋꯥꯏꯃꯜꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯀꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯁꯥꯕ IED ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯌꯨꯝ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯜꯂꯒ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯆꯦꯟꯅꯔꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯕꯣꯝ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯊꯣꯡꯈꯥ ꯊꯤꯖꯤꯝ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕ ꯅꯥꯀꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯏꯖꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯕꯤꯅꯣ ꯀꯧꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯋꯥꯏꯃꯜ ꯀꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯀꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯍꯥꯞꯄ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯖꯥꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯥꯌꯔ ꯃꯀꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯌꯔ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔ ꯀꯧꯇꯥ ꯑꯃ ꯒꯣꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ कीपैड की सिजनबा यादबा अपाको मोबाइल फोन अमा LED की अचाको ब्लब अमदी वायर खरसु पैकेट अदुदा योमलगा थमलंबनी मदुगी हेक नाकंदा एक्टिवा स्कूटर ओल्ड मॉडल रजिस्ट्रेशन नंबर MN07S73 ग्रे मचुगी मंजूनबा गाड़ी अमसु अमोट अकाई सिंह पैसिनफम अदुगी मखा थंगबदा लैरमकी गाड़ी मचा अदु नुमित हुमनी रोंगे ममांगदगी मफम अदुदा ममांग चकादा सो अचौवा अमा लोनसलगा थमजिलंबदगी लौबसु लाक्ट्री मपुसु खंगदे हाइरी मफम अदुदा IED लैरी हाइबगी पाउ ताबदगी पुलिस की कामुना असोय अंगाम थोक्तनबा लंबी अदुदा अचत अवोक तौरिबसिंग ngahak thinglaba matung yengbada bom nati haiba khanglakibani bom nati haiba khangmudagi gari adu पुलिस ना लौकत्रे हाइरी नोंगलाई नोंसित फोनीना ओडिशादा लौबगी अमसुंग हाइरागी पोथोक्ता कया यामना मंगहन ताखनख्रबगी हाइबगी मतंगदा खंगदोकनबा सेंटरना टीम अमा ओडिशादा थागदौरी नोंगलाई नोंसित फोनीना ओडिशागी समुद्र खोंबांदा ताबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा पाक्तकनना अमांग अता थोकनकी UB अमदी हाइना पांबी लिसिंग कया मरु फुक्तकी स्टेट अदुगी डिस्ट्रिक्ट लोपरी लाख अमा हेना सोगनकी हाइना रिपोर्ट अदुदा पल्ली इंग्लिशिंग अमा चमापन मरीफु मरीदा थोकिबा सिख सिंगी मायोक्ता चथकिबा रायोट अदुगी मतंगदा कांग्रेस लीडर साम पिट्रोदाना हाइकी वाफम अदुगी रिएक्ट तौरदुना BJP ना हाइकीबदा मधु कांग्रेस की मचनी एंटी सिख रायोट अदुदा सिख मयाम अमा हादकी नुपी कयाबुना फमलान की अदुबु साम पिट्रोदाना दी थोख्रबदी थोख्रेदना हाइना करिसु लेतबगुम हाइकी हाइरी BJP President Amit Shah amasung Union Minister Arun Jaitley yauna lenga ki luchingba kayana haikibada Sam Pitrodana phongdogliba adu Congress ki machatni amadi wakhaloni Prime Minister Narendra Modi na suhai ki Congress pu chalairiba singi ngakchaw thepadu uthoklabani Congress luchingba adu nahakna khangbiram lagani mahak adu Gandhi family ki yam naknaba mini Sikh lising cha kaya makhoi gi mayumdagi chingthoki amadi hatki अदुबो कांग्रेस ने मधुबु थोख्रेबदी थोख्रेदना हाइरी कांग्रेस की ओवरसीज चीफ साम पिट्रोदाना हाइकिबदा मधु अतोपा चिंथीबनी हाइना खंदे चही मंगा सेदा अदोमनदी करी तौरिबगी हाइनसु PM मोदी दा साम पिट्रोदाना हंगी कोलकाता दगे किलोमीटर 4 रोम लापा मफम अमदा पुलिस ना नुटिगी गाड़ी चेक तौबगुम अहिंगी मतुंग पुंग अमरोम ताबदा गाड़ी अमा चेक तौरुबदा गाड़ी अदुदगी लुपा लाख अमा हेना फागतख्रे कार अदुगी मपु अदु हाना पुलिस ओइरमनी हंदकी लोक सभा मिखलदा BJP की मिरेप अमा ओइरिबा भारती घोष ने हाइरी पुलिस ऑफिसर अमा ओइरमबी भारती घोष वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी गा खंगना चानबनी हाइरी कोलकाता दगे किलोमीटर 413 लापा पिंगलादा भारती के कार दगी लुपा लाख अमा लिसिंग 13,995 फागत की हाइना पुलिस की रिपोर्ट पल्ली भारती घोष ना हाइ की लुपा लिसिंग यांखैदी महाकिनी अतै सेंफम सिंह अदुदी महाकी असिस्टेंट अमसुंग ड्राइवर गिनी इसिना लुपा लिसिंग यांखै फावबदी पुबा याय हाइबदगी पुबनी हाइकी भारती दा तृणमूल की बेंगली फिल्म स्टार दीपक अधिकारी गा लंबा तौनरी BJP voters singna vote thadabada athingba pirakpasing adu mayum-mayumdagi chingthoklaga fudatkani haina handakta Bharati Ghosh na Trinamool ki supporters singda warning tawba laikhrabani aroibada maroiba pau mohna bijari nongchok Imphal Palem Ima apunba lop Nimpal gi foundation de pangthokre Nippon Foundation Japan gi chairman Yohei Sakawa pungkharagi khongjata moreda laklamle लोइना RK बुक हाउस के दुकान के थबदा अमसिरे अहुना सोले ngasi gidamata di pawda matang sa daloy jare miyeng tabiri bisin ko ang kanang